A Ukrainian drone strike destroyed a Russian weapons warehouse in the Tver region. Ubu inkuru iyoboye izindi mu mpapuro z'imbere mu binyamakuru byita ku ntambara zibera mu burengerazuba bw'isi niri kugaruka ku gitero cya drone Ukraine yakoze mu Burusiya. Baravuga ko ari igitero cyateye guturika gukomeye aho cyaguye mu bubiko bw'intwaro z'Abarusiya buherereye mu karere ka Tver. Ibi byatumye guverineri w'aka karere ka Tver ububiko bw'intwaro z'Abarusiya buherereyemo afata akanya mu itangazamakuru ry'Abarusiya atangira kubwira Abarusiya bose ko igihugu cyagushije ishyano. Byaturitse cyane ku buryo umuntu wari uri kure yabyumvise. Ntabwo nanjye nshobora kubabwira intwaro zari ziri mwaburiya bubiko, ariko igisirikare cy'Uburusiya gishinzwe kurwanira mu kirere cyavuze ko cyabashije kuburizamo ibyo bitero bya drone. Cyavuze ko cyaraye kirwana nazo mu ijoro ryose ryakeye. Uratekereza umuriro byateje byonyine kuva mu ntangiriro cyaka kugeza amagingo n'ubu. Ubu twatangiye akazi ko gukura abaturage mu kariya gace bari basanzwe bahatuye. Turi kubahungisha kugira ngo bahunge kariya karere. Abaturage twabasoye muri aka gace nubwo ntashobora kukubwira imibare. Ni guverineri w'akarere ka Tver ku guturika kwabereyemo Bwana Igor Rudenya. With no recorded fatalities. Ukuntu nkuzi nawe ukunda inyubako ikeye y'amabengeza, inzi ikoreye finisage neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko. Uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu rwose ibintu ari mahwi. Nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu, itesha umutwe yo kanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu ariko nta warusha truss wall paint, plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Truss Wall Paint 0789 23 54 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ni iwabo w'ubugeni ni karibu. Mr. President, pleasure to see you again. Nyakubahwa Perezida, nshimishijwe no kongera kukubona. Ikindi muri Nzeri Kiev bisa naho ari igihe kigoye cyane ku rugamba. Ingabo za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, wafashe ibice byinshi hariya. Ibyo byakumariye. Muri Ukraine hari abantu bamwe bahangayikishijwe nuko wimuye ingabo zivana muri Donbass, bituma imirongo y'ingabo zaho iza nk'icitse intege. Nubwo muri Kursk byagenze neza. Murakoze cyane. Murakoze kumpa amahirwe yo kuvuga. Mbere ya byose rero twahuye n'ibibazo bikomeye mu turere tw'uburasirazuba, cyane cyane muri Kharkiv na Donbass, ahantu nka Vuhledar, Pokrovsk, Mironohord n'indi mijyi myinshi yagizweho ingaruka. Ariko abantu bikurikira ibya Pokrovsk gusa. Ariko uri mukuri koko ibintu ntabwo byoroshye habe na gato. Ingabo z'Uburusiya zari ziri kwihuta cyane kuko tutari dufite ibikoresho. Naho kubijyanye n'ibikoresho ndetse no gutegura brigade, ni ngombwa kumenya ko kugira ingabo nyinshi ahantu hamwe ntacyo bimaze. Igihe kimwe cya kabiri cyazo nta bikoresho bikwiriye ziba zifite, ahubwo habaho guhomba abantu benshi. Uwomba abantu kuko nta modoka za gisirikare bafite cyangwa nta bundi bwirinzi nk'ubwo, nta mbunda z'amasasu bafite. Ugereranije mu mibare, Uburusiya bukoresha 12 mu gihe twebwe dukoresha 1 kuri 12. Harimo itandukaniro. Mu by'ukuri turi muri Kursk kandi igikorwa nk'iki ngiki gishobora guteza akaga. Nibyo kandi turabyumva, ariko kandi dufata ibice bimwe bya Kursk. Twari tugamije kwimura ingabo z'Uburusiya muri biriya bice, kandi ndatekereza ko cyari igitekerezo cyiza. In the Donbass region and some of this direction it's Vuhledar, it's Pokrovsk. Mu burengerazuba bw'Uburusiya intambara y'ibihanga bibiri byanze kujya mu nkono imwe irakomeje. Uburusiya buravuga ko bwatangiye gucisha akanyafu kuri Ukraine buyihambiriza bwangu mu bice bimwe by'iyi ntara Ukraine yari yarafashe. Ubwo Burusiya nkubwiye ngo bunafite gahunda y'uko mwaka wa 2026 buzaba bwaramaze gutsinda Ukraine n'abandi bagome bo mu burengerazuba bari guha Ukraine umuriro nyamara bajunditse amazi. Ikaze muri iki kiganiro kigufiya byose tubivimuzi. Nitwe bavuga neza Jonathan mwiriwe. Ariko Ikigo Institute for the Study of the War muri raporo cyashyize hanze ku itariki ya 15 Nzeri uyu mwaka kuri raporo yayo
ku rupapuro rwa mbere bavuze ko Uburusiya bufite umugambi wo kuba bwamaze gutsinda Ukraine mbere y'umwaka wa 2026 ngo butaratangira guhura n'ibibazo by'ubukungu. Baravuga ko bagomba kubikora byihuse bataratangira guhura n'ibibazo by'ubukungu ndetse no kubura abasirikare ngo kuko byagorana cyane kuyikomeza mu myaka yakurikira. Lieutenant General Kirilo Budanov ubarizwa mu buyobozi bukuru bw'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine yavuze ko Uburusiya bubona umwaka wa 2025 nk'umwaka nyawo ugomba gusiga butsinze Ukraine bya nyabyo n'ibihugu bifatikanije nayo mu kuyitera inkunga muri iyi ntambara bahanganyemo igihe cy'imyaka 2 n'igice. Budanov avuga ko Uburusiya niburamuka budatsinze Ukraine mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 bishobora kuzahangura ubuhangange bwabwo ku buryo mu myaka 30 iri imbere yonyine ngo Uburusiya bwaba bumaze kuba igihugu gisanzwe cyangwa se kiri mu bikennye mu karere buherereyemo. Budanov akomeza avuga ko bwamaze kumenya neza ko mu mwaka utaha wa 2025 buzaba bwatangiye kwinjira mu bihe by'ihirima ry'ubutegetsi ndetse n'imibereho igoranye ku bene gihugu. Aho ngaho ngo no kugeza aka kanya igisirikare cy'Uburusiya kiri guhura n'ibibazo byo kubura abakinjiramo kuko benshi batinya gupfira muri iyi ntambara. Igihe rero iyi ntambara yaba ikomeje kurwanwa mu buryo burambye, Uburusiya ngo bwaba buri mu kaga. Gusa naho iki kigo cy'abanyamerika kivuga ibi ngibi cyitwaje ubushakashatsi, ariko Uburusiya bw'imbere bwo buravuga ko bufite gahunda yo kwinjiza abasirikare bashya mu gisirikare cy'Uburusiya bagera kuri 1.5 miliyoni. Ikinyamakuru Forbes News gisanzwe gikorera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika cyo kiravuga ko Uburusiya bwazamuye umushahara w'abasirikare babwo muri iki gihe bari kurwana nabo muri Ukraine, babikoreye kugira ngo bareke abaturage bashya binjira mu gisirikare kandi bakakijyamo ku bwinshi kugira ngo bakomeze kubaka ubuhangange bwacyo. Forbes News ivuga ko umushahara w'umusirikare muto ukinjira mu gisirikare cy'Uburusiya wavanywe hagati y'ibihumbi 25 ugezwa kuri 30 mu maruble, ni ukuvuga hagati y'amadolari 340 na 410 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Bikaba bivuze ko umushahara wakubwe inshuro enye mu rwego rwo gushishikariza abaturage kwinjira mu gisirikare. Yakomeje avuga ko kuva Ukraine yakigarura ibice bimwe by'intara ya Kursk mu Burusiya ngo byatumye abaturage b'Uburusiya bumva bacitse intege ndetse batangira kubona ko no gutsindwa urugamba bishoboka. Ngo mbere ubundi ngo bumvaga Ukraine idashobora kwigarurira na santimetero n'imwe y'ubutaka bw'Uburusiya, ariko nyine baje gusanga baribeshyaga. Budanov avuga ko kwiyongera kw'ibibazo nk'ibyo ngibyo byo kubura abasirikare ndetse n'ihirima ry'ubukungu ku ruhande rw'Uburusiya bishobora kuzatuma Putin afata umwanzuro wo gukoresha intwaro kirimbuzi mbere y'umwaka wa 2026 cyangwa se ngagatangira kwikura mu ntambara kuko azi neza ko nawe nyuma y'uyu mwaka Ukraine ari izatangira guhabwa ubufasha bwinshi bw'uburengerazuba bijyanye n'amayeri y'intambara, kuko bashaka guhengera Uburusiya bwaramaze kuruha no gutakaza ubukungu bwabwo muri iyi ntambara hanyuma bakabona kubatangiza iyo ntambara. Iyo rero ngikaba impamvu nyamukuru Uburusiya bushaka kwihutisha umugambi wo gutsinda Ukraine mbere y'uko umwaka urangira. Kugeza ubu ngubu ngo Uburusiya buri gutegura imigambi karundura y'uburyo bugomba kuba bwageze ku ntsinzi muri uwo mwaka wa 2026 bufatikanije n'abafatanyabikorwa babwo muri iyi ntambara. Abo ngabo bakaba barimo Iran, Korea ya Ruguru, Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa n'abandi. Ariko kandi inzobere mu bya politiki ziravuga ko gahunda yo kongera umubare w'abasirikare mu Burusiya iri gutegurwa kandi kabiri mu zizafasha kugira ngo Uburusiya buzabe bwageze ku ntsinzi muri uwo mwaka wa 2026. Ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa Nzeri nibwo Perezida Vladimir Putin yasinye itegeko ryemerera Uburusiya kongera umubare w'abasirikare. Abagera ku bihumbi 180 bazinjizwa mu ngabo z'iki gihugu, bigatuma umubare w'abasirikare bose ugera kuri 1.5 miliyoni muri rusange. Bityo Uburusiya bukazaba igihugu cya kabiri ku isi gifite umubare munini w'abasirikare nyuma y'Ubushinwa. Nubwa gatatu Uburusiya bugiye kongera umubare w'abasirikare binjira mu gisirikare cy'igihugu nyuma y'uko bwinjiye muri iyi ntambara buhanganyemo na Ukraine. Ikinyamakuru NBC News gisanzwe gikorera muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika kivuga ko Uburusiya bwari busanzwe bufite abasirikari 700,000 bari kwesurana na Ukraine. Ibyo ngibyo uruhande rw'Uburusiya ntacyo ruragira icyo rubivugaho. Gusa iki cyemezo kizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere Ukuboza. Abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko iki cyemezo ari igihamya cy'ibyakunzwe kuvuga ko Uburusiya bumaze gutakaza ingabo nyinshi muri Ukraine, ngakaba ari nayo mpamvu bukeneye kuzongera. Minisiteri y'ingabo ya Ukraine iravuga ko nibura abasirikare b'Uburusiya bagera ku 616 n'abasirikare 300 bamaze kwicirwa muri iyi ntambara yatangiye ku itariki 26 Gashyantare uyu mwaka wa 2022. Ku ruhande rw'Uburusiya ntacyo buratangaza kuri iyo mibare. Maginga ya iki gihugu kiri muri gahunda yo gusubiza inyuma ingabo za Ukraine zinjiye mu gace ka Kursk kari ku mupaka w'icyo gihugu gana mu burengerazuba bwacyo. Uburusiya bwo buteganya kongera ingabo zabwo ziri kurwanwa muri Ukraine mu rwego rwo kugera ku ntego zabwo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Alexandrovich Zelensky aravuga ko ibyo umukandida w'ishyaka ry'abarepublike mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika Donald Trump yabijeje byo gushyira iherezo ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine atazigera bishyira mu bikorwa, ahubwo ko
ari ukugira ngo abone uko yirehereza abazamuhundagazaho amajwi agatsinda mugenzi we bahanganye Kamala Harris ku ruhande rw'abademokrate, ariko ko ibyo ari guhiga ntabyo azakora ndetse ko atanabishobora. ahanyura hose mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, bwana Donald Trump ari kugenda avuga ko naramuka yongeye gutorerwa kugaruka muri White House mu gihe kitageze ku masaha 24 azaba yamaze gushyira mu bikorwa isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Kiev na Moscow bahanganye. I will prevent and very easily nzakumira kandi mpagarike mu buryo bworoshye intambara ya gatatu y'isi yose kuko nzi ko byoroshye cyane. Nzabikora mbere yuko ngera no mu biro yewe ntaranarahira rwose. Niteguye guhagarika intambara iteye ubwoba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nzabikemura vuba byihuse. Nzi neza ko bizantwara umunsi utarenze umwe. Sobanukiwe neza icyo nabwira buri umwe mu mpande zihanganye nabanye nabo neza. Amagambo nk'ayo ya Trump Zelensky yita amatakaragasi ndetse akayabona nk'amagambo yuzuyemo uburyarya n'ububeshyi. Ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa CNN Farid Zikaria ku itariki 15 Nzeri, bwana Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo Trump avuga ari amagambo yo kwiyamamaza gusa adafite ahuriye n'ukuri ku buryo ngo ahubwo akwiriye no gutera impungenge abanya-Ukraine n'amakenga menshi. Ibi kandi nibyagarutsweho na mugenzi we banahataniye kuyobora Amerika ubarizwa ku ruhande rw'abademokrate Madame Kamala Harris ubwo bari mu kiganiro mpaka cyabaye ku itariki ya 11 Nzeri 2024, aho nawe yavuze ko imipango ya Trump ari ugukura amaboko kuri Ukraine mu gihe we azashyira imbaraga mu gisirikare kizafasha Kiev. Ku rundi ruhande ariko mu ntara ya Kursk naho ibintu biri gusubirwamo. Kugeza ubu ngubu Uburusiya buravuga ko bwamaze gutangiza ibitero bitandukanye kandi karundura byo kwisubiza ibice byabwo Ukraine yafashe muri Kursk bafashe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8. Umuyobozi mukuru w'ingabo z'Uburusiya zirwanira muri iriya ntara General Major Aptiorudinov yavuze ko Uburusiya bumaze kwisubiza imidugudu irenga 10% yigaruriwe na Ukraine muri iyi ntara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nawe yavuze ko ingabo za Ukraine zisanzwe zibarizwa muri iyi ntara nyinshi muri zo zamaze gukwirwa imishwaro kuko ngo ziri kugabwaho ibitero bikomeye. Ukraine ivuga ko gufata ibi bice by'intara ya Kursk yari igamije gusunikira Uburusiya mu biganiro byo guhagarika intambara. Gusa kugeza ubu ngubu ntacyo biratanga habe na gato kuko nibyo biganiro ahubwo Uburusiya bwavuze ko bubihagaritse ahubwo bagashakira igisubizo mu gisirikare nk'uko babyivuze. Nakwibutsa ko imibare itangwa n'igisirikare cy'Uburusiya igaragaza ko nibura kuva kuri itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 2024 Ukraine yakigabiza mu gace ka Kursk imaze kuhatakariza abasirikare bakabakaba 11,000 mu gihe mbere yo gutera bavugaga ko bagiye bagera mu 20,000. Nshuti mudukunda, umwanya wanyu ni ingenzi mu murava tugereyo tubategurira amakuru n'ibiganiro. Nitwa bavuga neza Jonathan, mugira amahoro.